Welcome to ELITETV Plus. Adom na yingbiribasi cinema spot ni mityeng tabiriba pumnamak po ihan mamaktada chongtham amritana taramna okchari. Ngasigi cinema spot ki akhanaba guest asi one of the independent filmmaker and journalist mahaki debut documentary film asi Mairam Hairiba asi Mumbai International Film Festival 2022 gi one of the first from Manipur to be opening at the film festival aduguma film amu oikraba amadi atay film festival kaya including Kerala in even Finland so adugumba selection pangkraba film amani thintaba letana ngasigi filmmaker asi saktakjage filmmaker asi Oja James Kangembam ihan mamagtada oja butaran mokjari. Thank you. Oja ihan mamagtada aina oja dangjaning basi oja na as a journalist also you have been trained as a journalist. Aduga filmmaking the kamaina filmmaking the changning at pano filmmaking the kamaina sigi venture to gibno adugi do hani hanan thambi. Thank you. Journalist ka ngasagi documentary filmmaking is a mari lena hai tare ko. Ai gi filmmaking is a documentary ne uzi was namjari by film is documentary filmmaking. So documentary filmmaking is effect reality the best of me. Aduga if you look at documentary film ki origin say journalism the how hai tare ko. My can say. Adudana aina sigi can say of course news ki can say feature news play na ko. Adegi jumne ki daily news. Adukanda it's another extended form of my storytelling hai tare ko filmmaking se ado isa je jajeb se filmmaking gi habeding sagi formal training ga yaw kheba na traga sagi journalism gi leigiba skill and talent na adu dagi dum carry on taw kheba na traga tongana film gi oina maruena documentary filmmaking gi di tongana training gum ga yawbi khibra kabeto aina journalism pursue toring in the ko ya hamada ISTP yawe then adum matam da iching gasu yam chale ko story adum chingda ai mata chalaga adum hold to boga sum yawe ko ana see adagi in Imphal and all no some villages me ama the story me ams some I witness tawjarak pai tare ko so ISTV is also again a visual medium ko there is a same format se mana doine ko video namu doine story do e doine other phone doine na ko ada ISTV laying in the so is edum kana taw zedum feature stories kumba ko soft stories interesting stories me am toy adu candidate da say documentaries reality story in hisa gi bido arna reality stories me am say ngona sum lei ba ta material me am say adu story filmmaking gi keno say kamana changi no har kanda workshop ama koi Manipur da ko Imphal documentary na is a Kolkata dagi docket channel malay mo is yamna India gi dadi not even in India Asia da suka one of the leading documentary filmmaking gi capsule training haitare it's not a school or like a institute but again it's an organization haitare ko stage da man command to care kanda learning say hanadi filmmaking gi khar pamjarak pa story gumba laiba mi sing se moina khangal laga 5 days kumba say moina training pi bai tare ko say the training say akoi mi say tra kumba khangal le khalne ko breakdown torni ko mi mari group mari semani oja sing se ma panam de gi lai ko sige Manipur State Film Development Society ga adegi Television Cine Foundation moina dum organize to event ne ko adu de yaw bai tare na ko yaw kanda ai story em pura ga chatpane adugi that kind of training to fange filmmaking gi da ko then sig chamana na Imphal to idmaina moi Kolkata namuk moi huziki platform docket se sida di mung Asia gi loin lai Europe tagi ozame am lai ko Australia and Americans ko then the Japanese and then Korean mentor me am se oza sing se adum well experienced aduga platform sina muk Asia gi films moina khangale na ko akoi Manipur da toiba da adumaina se mi tranga tra to khangale na moi story se toraga adumaina 4-5 days toraga compete toraga resource tihan mani da resource producer tihan ba habadi marakta na oja hariba film se production to driba hadi pre production da lariba film gi stage to oiga dori bra pre production adaga production su
pre-production hai sina akoina research tawdune sima se ai ismaina sigi mairam film se namringe da ai se hana me sigi cinema se ai punsiloki singsi dai namringe koninge and my idea khara research tawraga dum lei duine buko production hai sina mu camera thangala number horani ko sound recording tawrani then post production hai sina mu editing dum la ani ko cinema se namma matam da khoi pre-production hai ba ma production hai ba ma post production hai ba ma cinema se pra loir kana distribution hai na jong lei ba ko distribution sina mu nang festival the competition tawna ba or like you know nang na OTT platform da ai film se revenues khar lagna ba the cinema hall makta ka pa su sigi se post production loir kana distribution hai tare ko so na bi gi ba ngasai gi hamada pan bi gi ba ngasai workshop da ngasai film docket kana ga hari platform se da sigi se akoi ai school makti attend torte journalism gi de school attend tor ebo ko aduga documentary filmmaker ama oina di ai sumaina luckily in Imphal da workshop mo tawu da ine yauru badagi then I decided ki ai je film namninge ha ba hana zu khara namning le mado adu kanda so na bi gi independent filmmaker ka ha gi do adu right platform ama oi ha tare siki mafam je and empower to ebo ko storytelling do say akoi try to khon mudu da group khado ni ko mi mari say da aina ai gi film the what is lead ne oza da ko ai oza I want to make this film like this my horror ni so my medal ni so my illusion ni oza da my own ideas appear and nang adu di my to why you are doing this ko amaina atop other participants na mo ai story the feedback drop ne ko ado aina so mi gi dong feedback to ne ado at the end aina lotioning ba idea do budi brainstorming hai tare ko ado maina am rigorous 4 days ko ado maina tawraga last day this na producer me am yon ga some pitch ka tawla ga stories ko ado maina ga adu de selection phangba kaina ga dum lei hai tare ko it's kind of a very basic storytelling oiraga su adu the technical economy ama ko adu maram the class okay adu maram the class na mi yawi ko cinema yenghale si filmmaker documentary filmmaking gi kind of study khoina cinema hoji current trend oiba latest trend oiba cinema yamna cinema yengma mi am change ko workshop manung du other than rigorous practice of our script story natana mi amagi cinema haidi some European number oigera Manipuri amana Indian oigera cinema si yengaga cinema si matang da mo koi ojana mo discussion gumba tawna ba ko agi akoina su question ga hangba adugumba su tawe agi writing ai cinema treatment za kama e do no kind of my basic rule hai tare ko adugumba gi formal training di phange ai adu Imphal as well as Kolkata da gi ko aduga isana su cinema yami okay dago jana hoji pan biki ba ngasai gi film yam yang hali documentary hadi trend sing se khangna ba adada gi di documentary film se hadi for example 1960s and 1990s ke matam na number style ga hojik 2024 gi matam se ga di yam na khena ba do ore adana unlike other feature movies films habitare ko documentary film the kamaina masigi trend se hojik ki oina di hadi between 2020s tagi na 2024 bhabu sida hadi ajana ngasai gi mafam film festival ka amada chalu ba da exposure phangak pa mayam du gi du gi atai filmmaking trends mayam se kamaina oina ubi karama mong do ina lai na khanbiu ja man hojik trend se documentary film ga feature film ga se hanadi sigi se merge to wagi mong do ko se sometimes feature film tama kana su documentary man magumba or documentary film se yen kana su feature film gum man magumba ko adu maina ai personal kana ne ko se take ni ko so aina festival am kan yen kanda everybody has their own ideas ko ai gi oina di hosiki maina sigi merge ai gi cinema mairam the fire line se sigi se sum yeng bi ba kanda ko sana su yeng na ko si yeng ko kanda documentary as in ai se some treatment se siman gi carry to bose adum feature film man boy ke boy din to bane haidi narration so ina half te bo haidi voice over ga tawra to bose si su style ne sida su dum phajahal ga ai na story to carry to bogi filmmaker amom gi technique ko sidi ko and luckily ai gi si film se da ina yamna thawayang na honoru bogira amai to kan da ina ai interview su yaw da bane bo interview yaw kan da ai style ni ko andu kanda amai toraga adu myam do aina chalu kana khang pane bo ko otherwise sometimes documentary films se haidi magi the basics se reality we gedam ni ko
feature films in fiction ne wari in the saga laga fiction or story documentaries is quite challenging because reality do never come say I in asing what utto never come asing what na mohana bada moments to capture to no hona bada matam yam chang hai tare ko ai gi mairam se season mari da namme ko summer winter ko the autumn and spring the rainy season over 4 years time da namane adum nungti jagi namane te ko I also I adum matam du da adum freelancing work to we ko adum I journalistic assignment me am to we ko side by side some observe to raga ni ga sometimes cinema jina mi ga I loi kau thu ga ko adu kan da demo fresh idea ga mung lak pa ko some na kan da in summer da nam give footage to I green leaves to yamna green noi da ba nungsa me an nung tara matung da demo a fresh ko ra pogum ko and it's a continuous process hai tare ko si mo me am say festival da cinema yeng kan da phangi hai tare cinema again festival is another platform of learning ko isan update to ga ga de dum kar dum ina nang na kolkata da dum festival ngai ngai ba tori ko manipur da su zik tawe dum manipur gi dum akoi group kar lai je ko filmmaker me am adum club among tawraga ko dum cinema yeng mina ba exchange of ideas that happens ko it's a small community filmmaker ko but koi punjila kan yam nungai ba ideas share to ba ada cinema di yam yeng ba sang Jumi oza. Ado makhacha tharak pada oza gi film haidi Mairam the Fireline se sigi film se it's have the langol da leiba nga sagi punsilok ta leriba ado gi forest to gi matang the base to ba ado da leriba nga sagi miyoi singduna mai haidi mai se haidi winter matam da una wana kang matam se da Fireline ama semaga ching do he na chaklak tana ba adu bu habi mai se moina mai chak haidi chakhalaga habi conservation effort ki mong da oina to ba gi what is the focus to ba amai we and I lecturing with Ozana what inspired you have tare ko masigi story se what made you want to tell this story have tare sigi matang sida karine inspired taroga masigi matang da hadi documentary film man namningi bino have da atu thambio I say ahamada story to chapade story I Manipur Times na dugi website to gi story to chakan sida aina mujiki ai film gi protagonist oriba moi voluntarily conserved toriba forest to adugi New Cardo, particularly Loya se, Mount of the interviews, Yumda, I report in Nakpanina, and Yumda, Taustrana Hangpanda, do the Chingdo in a Tausia Kanda, who is in Kakat Minare, one day appointment of a fixed oraga. So I interviewed him lower data. Aduga, that itself, Adu Magi voluntarily Sunday could think Chatana Kotanaka, Matam Kaituoga and Toromba. I say interested or able. So after filing my story ko adukanda I say a yawgain and higher kanda naksuna ina ko yimdi di 6.5 kilometer ko hardly 6 kilometer high tare ko adukan se da I say chatle yaw e ko yaw kan se da volunteer oira kanda di forest ga iga yamna connector e ko ai di magi sidana silai bani agi kanoma mating pangsilu kan is belongingness attachment and for e ko which I never felt with any other forest ko punchilok ka iga se di connect wigi kano say some high kanda aina chirau ching char kanda mai umang dukar kanda umyam duga familiarities e punchilon sum helakpodo I give you responsibility I have to do something for this kind of nakshan basi friendship saying on the later by that ko then tree house high adu matam du ko tree house habasi da mana hoi ai protagonist main protagonist da loya se mai masu camera na mayam pamzo ne ma DSLR mi yaram ai ni mi to dai camera di pu hogdre other guns is the camera is the Tangalaga frames and city city documentary nam tare just out of randomly number of game night I didn't make the then my DSLR do not matam me then I isagi so documentary gi yamna chanaba camera amalower gane adumina continue to game night tare aduga forest to the ina connect to gibido adu mating yam wave Manungai Jay, Duka Ozagi Sigi Mairam, the Fireline say, Ozagi debut work ni, have the debut film Oidunico, Adoga Hariba Film Sisu, Mumbai International Film Festival, Amadi Kerala Ging, Asagi IDSFFK Hariba Kerala Gi documentary short film festival, the so Asagi screen Dograba, Duguma selection Pungra film Amani, and then Ozagi Asagi film festival, Kaya, Kari Kari Mapam the Yokraba, Ozagi Tarakpa, Adugi, had the Mairam Sidep, had the show to give Habitariko. Adugi short briefly and then
अहमद सिगी फिल्म से अखोगी स्टेट अवार्ड था 14 मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड अदुदा बेस्ट सिनेमाटोग्राफी फंगे अदुगा then after that सिगी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टेज दा खले खला कांदा खलक पसे इंटरनेशनल प्रिज्म सेक्शन ने मले अदुदा खलक पने then after that फिल्म खलक पमे आमदगी मोइना मु ओपनिंग फिल्म मैना मा लेबो मोगी कमिटी दुना डिसाइड तो बाइटा रे को opening film से film festival the whole with the mana it's not an award but an honor hai tare ko honor to people ado ma ai no opening film oi ado dai the film se mayam na khangna gi ba amadi oi gi then after that Kerala gi usi gi IDSFK se festival ani se yam phaba festival ne india gi ko adu ka adu da sukhale then Kerala gi de yam nungai bam na mi SRFTI gi film student ne buko ma se Jharkhand gi ne hai moi gi film moi na fiction da ado cinema hall se yeng la kan se da thola kan hai James ye film is very nice ko ado ma se Jharkhand da my first yam nei bja moi gi hometown se ado ma di Mumbai da le my filmmaking career pursue ta na buko ayim cha to yam kui re nang gi cinema yeng kan ayim cha ni hai ai ti haraw de ko ama hai mai gi sound gumba yam tina sound je ai all live ne ko sound design to the music ka ke mat just forest to sound ko tan ru oina ta par live pen ta hai ta ko ada moi sound yam ngai hai then ai filmmaking style is moi yam ngai hai moi ngai ba mo phau zan em ada maina si ada main chale then after that film freeway na malay pina films apply to ID combine hidden Facebook ki type the friend request ka thara ga mai adoi mong do kind of ai account community social community have a digital platform kind of say some na hire kan the community hoi okay I don't know kano ne festival say one platform amadana ai na ai accounts ma creator na ko films gi ai stories films thakal na ko ai story wari kya sa ira si festival le me amsten aina submit to wa ada paisa festival karna paisa charge to ya we karna charge to ya ko admaina si is the one stop haita ko you can apply anywhere in the world ko si is a filmmaker amana film later kanda mong yam easy one ma distribution gi adu da thousand kanda Finland gi yam na adu moi nature gi festival ne moi 22 years running ne hai adu da khale luckily top 10 manung na chalaga de ai je moi invite taro ka da bazan ado top 10 da di chalaudre but again it was very nice okay was screen di to gi ba oi moi screen to moi gi festival moi library da kai da tham da na khot na ko adu to bazan the nature awards ki film festival had the nature da based over film festival adu mama oi de ne Finland se okay festival moi gi festival gi osiki top 10 na festival on site the screen to to the yaw dre ba gi se but moi gi library da thamaga moi gi atopa moi screening platform khar le adu dum ka bazan Finland gi se aduga dum atai si Kolkata da su dum moi South Asian festival dum yawe aduga khara utkhre dum Shillong da su moi gi North East ki oiba festival ado haza October da mo green hapaina mo environment ki yam dedicated oiba India gi na yam afa kano ne moi se festival company moi kano se especially for environment ado so is invitation mo phange amai tawe maina khara de Manipur su ka pe sangai festival kana ado films e hoji pocket films na malay ko India gi OTT film ado moi distributory ado mi adum YouTube channel da pocket films changa ga ai main the file and toron yingbo yar have it's open to public hana tare ko adana ainas matang asi da so viewers sing da sung tangani sing jage hariba ngasi gi guest James khangem gi ma ki debut work hariba mairam the fireline hariba film asi pocket films and YouTube to search to view amadi miyeng da view hariba film ase khoi Manipur gi langol punsilok te leriba khoi ki adugi the habitat conservation gi da leriba volunteer sing amagi khoi gi leriba yamna fazaraba forest gi matang da yamna fazaraba film amani mayam yenghaning edana matang asta haijauge adu makha cha tharak pada oja ngasai gi film ase yamna environmental centric oiba adagi not just environmental centric ngasai gi khoi gi Manipur gi culture gi yamna culturally yamna khoi gi naksanna ba film am ju oya ngasai gi
punsilok ki matang da ngasai gi khoi gi amai bi sin ga la ga punsilok ki da ka tawgi matang amaga su yauraga adaga punsilok se khoi gi apuya matam da gi su yamna significant oiraba khoi gi Manipur gi aduga mafam hadi lai mafam amasu oirini aduga hariba mafam asida su hojik su hadi habitat conservation society kayamana su habitat conserve tawna basu dum leiri ada matang asida ina jada lakchani mafam di wa hachigumba kari habata hadi environment conservation gi film namak pase masina habadi akhoi gi lairiba forest ki conservation da mateng pangbi gani na khanbibra aduduga habadi already hojik scheme environment conservation gi scheme na chingba adudagi di atopa CSO NGO kayamasu lairi aduduga siguma myam ge marak da films na kari tongan ba ithil piraga kari tongan ba habadi sigumba impact se yawgani na khanbi ojai kari mota kari le mane aina environment gi film number se ahmad ai environment gi film nam ge na sangsa munate na inus ka sa liza gi moina toriba story do adi moina toriba activity do yaroga if I say nature level mo ai mo putna kan da ko ado aina moida aina punsiloki member mo gi matam da activity khar tor matam da adu da su ai filmmaking da yam advantage ogi ha tare haidi aina ai gi subject to fazana aina feel tor kan da ko aina emotionally connect tor matam da aina wari se ta gi bne ha tare ado somna hai bigi ba punsilok se dum thaina digi puya daga yarom me asi murang dum like kwen mam si adum ising se porak yaw da ya da gi gam slay ba ko ga mai chi ku digi like ana ai filmmaking kan is the in reality do hai di as aina adum aina manipulate tawda ba as it is thambane ba ko ado kan da nature gi kan se hojikti nature se akhoi na friend oira kan da ko ai su imanaba mayam le asom gi su le ngani Facebook tu su WhatsApp tu su adum connect fauna bo ko ado ai gi film du da aha ma kan da film language ta oina hajara ge ko sometime aina documentary ki magi machet mong se sima nama kan da magi stage se kamai to ge kan da feature film gi da mo wari sa na phasna tar kan da namak to ne bo ko ado perfection thirak to ne bo ko aduga script to gi kitang change macha macha la pasu ye aduga anda documentaries na mo scripts u idun in documentary gi zu ko feature film na screenplay an akoina scripts i rakanda story chara ko medi khanga ga supposing ai protagonist se ngasi je aina mana se u oiro adagi loya oiro mana smaina thang hairaga or lamtu seng bagi nam ninge man mit da lamtu sengam dreng khaloba adu de aina adu change tok tare na tra so it is small example ne ko so maina sometimes haina bale ko documentary films aina phasana namure ko aduga ai computer ja hap editing tables sidana sequence ma yeng thuani ba ko sisma ji tar format yadra ga di adu dum change tok ne ba so adum change tok ha tare ko ai ha ma da nang hangi ba question da ta jarak ne ba ko som na hangi ro question da ahmada akhoi volunteer mem se when they're doing it profit kit nate ba ko doing something like my worries nu sibale ba ko asigi punsilok se hana pura baran kang mo hun ne ha ba ko lentina bus na loina chasal laga ko ado loyana matum na ga leiraga ka ga mamana ba ani hum sum ko na mu join di tora ga ko first 6 years ko ma se adum daga lei ba gi ba ko okay mayam na ngawre kana hana ba ta so yaw bajani da ko ado kan da pura leiram da pot nama umang ola ine ba ko ado marak da u yan ba myam sla ine ko firewood matam da gas ka leta bagi gatherer myam hai tare ko ado myam sle ado usoi chongla ga usoi ado ado ba gi animal hunting no makeup sam ko si myam ma matom thing na re ba ko u je kak law kanan ai ka law hai ba ko ado gi mana tani tanara ga ma mathong na maring jen sam da ba ko tana phang da na ga nauri ka pa man ga na pal gi wari gi sle ma halak to myam ko and aina hajari di nasai gi mating pang bra hai do si wari myam sa ai gi sma da ut pating am dre kai gi no da mana hogi ba past to budu di aina regret to budu no text to budi thai sahi kun for the last 20 years my conservation to ina ko then aduga ai sma da budi di nushi budu ne ba ai gi sma da hiding is a miyoi bane aduga koi gi nature se uwa ani ku check ko ya myam se siga peaceful coexistence nushina na ko ado ngasa ina haiba ngasa gi character myam se ai sma se is the number horror kan se is the moi activity sing do
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤꯟꯇꯔꯗ ꯃꯩꯔꯝꯁꯦ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯡꯁꯤꯃ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯋꯤꯟꯇꯔꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯩ ꯑꯃ ꯆꯥꯛꯑꯁꯨ ꯄꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯩꯔꯝꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯩꯁꯤ ꯖꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯃꯩꯔꯝꯁꯤꯅ ꯀꯜꯂꯤꯅꯦꯕ sigi mayram sina sigi forest conservation se half of the not half like 70% of the work is done ko mai chang matam da mayram sina de but volunteers sing su mai chai ha ga loi chengkhat toine ba chengkhalaga mai henjala po khoina manually muthat toine ba okay habadi adu chu nungtang oi be ai any timing oi be ai du di tamangam de adu ki adum always on alert lady ne ba volunteers sing se hana irang to bodo irang to matam da sumaina nomai paiba me am ka khat khare अतोप कम्युनिटी की अदना कापनी काइन तोरगा मई जे था हरकांदा बट अखोइदी मरक ट्रेड वॉलंटियर तरुक तरे मुकसे मयुमदगी थादोगा चेंखलगने नुंगदांग से लेएबा हाइदि अदुगी इंपोर्टेंस तो मोइदा तो केमेटिक डेडिकेटेड ओइबेगी अद मई जे क्रॉस तोएबा न मतमदा मई जे क्रॉस तो मतम सिदा मई सक्सेसफुली मुथलेबा अदु चलंद्रगदि हुसि पुसलुक्स लेयरोइबो को अदु लेक पसे मोइदि ने को मतम तो कॉन्फ्लिक्ट ने मोइ जे अनसर्टेन नेबो को ado lek matam da mai akhoi home macha ma leibo ko hat ma shelter home ma akhoi myam kan to bagi volunteer myam gi adagi kuju kulai ju thamna ba or kitchen macha ma ko akhoi gi caretaker ma ju dum all round lega lei ne bo ko sangbo ina adu da lek trebe kai gino da atupa ada kan duna detector aga su khoi se khang da na ba ina ai di yaw de ko mai akhoi character tare including loya ko ada moi je tonga na spread toroga nang sil tumu nang tonga ga tumme bo ko okay hadi matam bi emotion do yam na su heighten to aram gani adu mayum da kapna re hai bo ko halak tabu da ko phone budi kana to na ga su maina moi gi compassionate nuksi jaba mai kana se adum kana to khang ba haidi knowledge se mai chala kan da mai kan da ya ro ai kuina concept to le ko nga ta moments to ma ning da ba do siguma sigi love myam se ai gi samaj da kamana di uthokani natra aduga moi myam me human ai gi samaj gi theme sidi peaceful coexistence ni ko nature si character ma throk ta ya deba aduna som su yeng bi ram sima do wishing tianwagi matam su na ina phajana uchabane hari jo mi sigi matang da ne ina ojana ngasagi press ta thamke bo wafam kaya ina su yam phajai na haiba la khachage sida ojana haikiba hadi sida yar is a human khatana te human su uwa su uchek su ising su nomidang su nuksi chu si loina mak se film sigi character ne haiba yamna phajaba statement ne na khanjai jena hadi habidi wajana su tambire hade takpire mayam da ngasagi volunteer work se tawbode ke to kematik nangna khare nature gana adu ngasagi nature is also a part of your story and a character and oire ga utpase habidi akhoi da su film se yengumba loire ba matung da adu gi dum aine pa pazaru matab da habidi touch to wa hetare ko aduga wajana ngasagi sigi wai se thambire yamna su phajai ne so aine su mayam da khanghaning den puthok charak pone aduga aine lakchaning badi ngasagi adu gi du da 2017 dagi oiba mal wajana namgi base aduga hadi film se nammingai manung da production manung da hadi kari part number kari matang da khwai digi challenging oiba ojana phaugi ba hadi karam sound capture to pudan hena kitang wana thoki ba kaina adugu kari challenges thengna ba natraga na karam moment na khwai digi nungai ba memorable have tare ko adugu kari stand out to we have adugu ani kitang thambi khwai nungai ba da hanlo ko jare ko yam nungai gi zaina ne nongju cha da rainy season da number je sima yam nungai gi rainy season nam kanda ngasagi una wana myam se for a fresh green go ere ko adagi nong ta ba gi number se si including my sound nong ta ba gi sound du ga ta ra ko okay adu marak tu da mu haning nong nang ga su dum khong to ne bo ko adugi otherwise adugi ma kwai nongai adugi most challenging sina mai chak pa je akhoi se aski mara cafe acha po char ga le adu mai cha en to kanda aina yum da chalaga camera la ga mu ka khala kanda namgi bado aduma kara challenging way camera su kana tawraga adum kara bidi dum nambudi dum name boko but kitang angena wagi ba tired ko ma and sometimes folk kana se lechin je ina namge hona bada kitang wagi kai non na ayum sidagi lechin ji udoi ne boko adi aina ta hagot chadoi ne boko aduga bike na takhai mu thokot pe boko bike thokot to ne khatham khong nang chatoi ne boko nang na bohna bada ado ayor kanda na amuk lesin se lerem da bogum ko then ai lek tabya da batang su le ko adagi akhoi volunteer ma to james nang film na mine aga nang puslok sta na to na lek pusu yaw de kana phagi to ye ko oi dalo ya na le adu de ai le ngani kana I to na lek pusu yaw ado ai fears overcome to gi ko
haidi pungkhai mukki distance ni tra almost ai tom leidune ba adoga next of course telephone is there but aina mi amaga ai next neighbor hai tare ko adidi pungkhai mukki and in the middle of night something like adum mogi keno do adai meditation su toy ba ko ada akoi puslo kangbu su meditation yam toy hai tare ko ana is a fairly la adum chak thong to e chare aduga mai su pang nei te ba ko solar na tinong toraga adu su dum 6 7 la muthalaga power consumption tong na ba hai tare ko ngamai tor kana tumge tor kana ai pakhalak tanaga medicine matam to thoye aduga dum me yadi yare okay adu maina adugi reconnection do aduga midnight ta dum mai sounds e insect sounds e yam khene tare ayuk to khongba insect ka nungdang do khongba insect yam khene adu na adu gumba record to ba khotpa amai tawe aduga most challenging part editing da okay editing ai stories ahum la change tawe ai ai last final ai kolkata chala kanda I is a television cine foundation and a general secretary orame and I invite her open and my ticket kathabire I stay logistics no provide obire and adugi kano the yaw kanda ngasai producer amana ma US takin ko Rebecca films na ko okay sigi sina nupa sina filmmaker ama na magi stories pitch to kana ma question am hangeba question je am te annoying way ba every time mara hang question je any filmmakers this da yam thazidra hang do haidi supposing aina ima kathel se satui ne ko aina kaino ma igi product ama something like ai kaino ma yon doi ne ba adu kan da mingon da convince tor kan enangi kaino se haidi adu mai producer thi ne ko adu producer na pesa pi gi da mi ne ko nangi do mana thazana mangon da masana convince tong no hona ba question je yam silly wera ga yam blunt do question yam hangba ai khang oh this is so brutal ko last di mana thi do ad mana khangi ba film amasu aina notice ta hoyeba ko adu kan da mana kai gino kana ga sum self assess to zama tam da mana US ta gini aina Asia line totally different culture different kana ne brought up ko adu dina different belief mana ma masana khangja da bodo khangna ba hona ba gi sum hangba do adu kana amaduna highway gi ma gi gino do haidi mana mu US ta di ma gi keno se adum original haidi thajabaje haidi truth hai tare ko truth se de amna best way hai tare aina ain khale truth se of course documentary film is reality fake to ne ko adum yam fine but truth hai tare bingon su convince ya oi be about truth aina su kemta manipulate of sunda baje okay si pa ma male na khale adum maina ai adum akoi gi workshop tu mi yawe ko mai ngasai gi technique curriculum lei ko akoina haning pot to dong dong hai dok ta ba kitang di thamba that means nang audience to su participate to ne ba nang filmmaking is very tricky ko nang na di isana di aina film se smaina si shot na mani sipur line up torni ko stage ai loi haidu ga di it's very boring for the audience ko matang kai lak to no kai lang khang bo do ara kitang lo je always adam advice pi ko gi oja sida khoi gi Manipur gi film institute ki former director ojani lotpal ko mai am health away and my adum man lai matan da khoi dum tani ko hari atopa film gi wari talk mana maje chahim the 13 countries ka chatle ko osa hoina chalo kan ma idea share torne je China no smai to howe Amsterdam no smai to howe kan no lesson kan toroga yamna lubadi nate ko see is I'm not trying to come but you are in the table just thinking what I'm sakal lei ko and was can say every moments ko and pamung sham ne kan dai sima je James nangi je every shot is significant ka hamne koi ki cinema je frame per pencil laga dum scene macam tor same bani na scene mo meaningful way significant way kana ga I am harau je hai tare ko I am encouragement amoina so hobby ba adum maina tawe am nungai ta pada wajagi wari sing se duka khacha tharak pada hojiki mairam sigi one of the main characters have taring sai gi uba sing se hadi forest sine ba maru ina ma sai main focus se ado forest ki matang sida khogi Manipur ki sisu Manipur sisu yamna khogi Manipur ki culture sisu forest yamna nakchana na laiba khogi umang lai mayam sisu dum forest ki hadi adugi hadi significance to khoina adu do khang ki bagi adugi observe to dum ngasi bhaw buda dum tawraga lagiba next khoi Manipur gi ding sai gi environment conservation khoi culture so yauraga dum la abane
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯀꯣꯛꯄꯒꯤ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯅꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ 1987ꯗꯒꯤꯅ 2021 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯆꯍꯤ almost 35-36 yearsꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ 877 square kilometers मुकी forest area से मांगे हैं हाइदी 877 square kilometers अकोई ने हुजिक पाथो उपता रगदी चाहिए मद almost 25 square kilometers मांग दोनी दो 25 square kilometers से क्या मुक यामना पाक चावब मफम न हाइप का तारगदी football field से लिशिंग अहुम मुकी चांगी हाइदी area देबा अकोई ने forest मांग ए ने हाइडी बसे अदुना अखोगी सीगी ngsaigi ojaagi film desu ngsaigi conservation sida yamna focus oiba hadi ayeng mamina so adumaino ina theme je lowa aduga drive mayam amsu toriba ngsaigi conservation ngsaigi tree plantation drive na chingba mayam ama toriba aduga somdana reality se sigumba reality ma tholok pasida yam thina contradict oi aduna kadai de kari soi khrage aduga ojaagi mot oina kari da khoi mekhat kani habasgi ojaagi mot thamuni sida yam interesting am question उसकी ग्रीन ट्रिब्यूनल दो अदु जो माय अदु माइनस माइनर लीगल ओइबा कनो संजले इजे याम भय हाइतारे अदुगा political कनो सिना मु क्वारी म ओइरे न को dialogue or whatever we publish in the newspaper then again ngasi forest law जो personally नि को forest law कसे reserve forest समाइना mina leisen ba yada ba hunting to ba yada ba kaina mayam adagi non reserve forest na kamai to ba ya ba mafam kharadana magi tweaks kumba brands kumba di yan ba yaraga mafam khara sum livelihood yamna very friendly law ne hai tare ko sida agi cinema da su agi characters na su ko human gi ignorance last even hoina mi oi bana sumaina wildfire gi kino man se ignorance khangdaba ma adagi natra human ignorance adagi masagi personal benefit ki damakta yanthat pagumba sinasu factor ni na haijagi na film ai film na ko text na last iba ka manipur je khangde akoina isei da su tai da ko sing da lamai chak puna te kana kitang hoi romanticize to ba dum culture akogi day to day language dum yaurba adugum work kanone ba language dum uraga su lai aduga sometimes akogi media na su hana pudi amna sensitive oina over the last 2-3 years the phone namai chaga su kaino kind of investigator or what the ire ko other than akogi sai sa ga language dum abundance of land of abundance the Manipur ko so na habi ba square kilometer do and it's a huge Manipur di Manipur se aina su sum thi ka chabada somewhere in article kana ma paro bada ai su journalist ki environment ki some story to kana thi kana thingna gi ko when it compares to actual size India da 0.03 ne ko total size in India Manipur compare Manipur se India gi 0.03 person ne ko aduga but when it comes to forest area 2% of the Indian forest India gi forest okay dense oi ba tare Manipur gi forest ado sigi rampant oina mang re ko azim maram sidi dum khoi mayam su pi re na ko poppy cultivation and all and then atopa factor mayam su le mani ko human settlement na chingba kayama aduga human settlement adigi logging hai tare ko toin ki damakta illegal logging se yamna job issue gum su ori ben aduga and akogi forest law le raga su akogi forest ki department se tabak hujikpudi khara di khabar daga lawni koni kana thengna re ko ani forest protection force akogi forest ki kino se masing khara handaba male aduga mainly di masing wat yam wat male acute shortage sai tare ko forest guard kumba this kind of mayam se aduga asing magi di understanding forest I Kerala film festival chapa matam do na aina leiba hotel da thola kanda magi kano ma hange bako akhoi side classic grande hotel mai kano ma boutique kumba or somewhere kano ma shop masam di hange ne ko adu kan se da hujik aina leiba accommodation da thola kanda imana basing unaraga
magi lobby do adida interesting of a soap on Malay ko ai chang yeng ai khars le the perfume forest ki kino yam se yam phasana including all those macha macha haidi udu yam thatraga su forest dagi moina kino refine tawragane forest product yam se aduna resources moi ba tare wakhan kha thadaraga ko craft or aromatic kino yam sine moi the bark ki kino yam se koi sandal kino using sha kana ga design ko sigi kano say amna responsibly sigi awareness understanding layer gadina adu quite fast nushi badine yamna taka leise ko of course u se yan gadamne ko but responsibly yala gadi ko hadi chang amada maintain tawraga quite furniture habadi jana habining ise aina khajabada habadi forest lady ba mayam se akhoi ki season ba habatik jana phajana konana ba lady bani but adudagi henjala agadi ngasai gi deforestation gi issue se lakpagi adagi wafam na thamining ma male adugo ja makha chatharak pada ina oja gi khoi ngasai gi first film sigi matang da budi mayam sana gre adugo aina hangjaning bud oja hoji khoji kari upcoming works kari project to biri adi matang da kitang habi biya ga ta thami ai gi second film se maitai mayek aduga bengali make asigi manipuri ki kano se language ti samana script ani thok pase se da knowledge gap leiba music university ta mi ba satrana moina maite me to ira banina khoi sanga express one from the phone ba kalam article phasa ba khoi gi eminent writer me am sinisna moi gi on knowledge and wisdom the me am se pa ba ngam da bogumba adu di knowledge gap ama leitra adu ki kaino se stage the based of a film mama ai tangkhai chale number editing khar ka haure okay adu da nami okay khoi edu ngasai gi release tarak pa matam da su mayam adum yeng bada yamna nungai gadaba habedi theme am oi aduna I want to wish you all the best adu gi matang da su haijage aduga oja khoi loshalak pada oja da gi khoi na sum barabar khoi gi cinema spot da adum masi gi question se adum su hangi mama gi filmmaker sing da su aina hangjaning baji hadi hojik film making the interested oriban ha mayam mama next interested oiraga tum changbang ngammaroi ana khallaga leiba mayam am su yori ngasai guidance wat pana ni khangde na exposure leita bani ni khangde aduna mokhoi gum filmmaker aspiring filmmaker kari gum ngasi gi cinema spot se da yeng biremba mideng ta biraba taraga di ojana mokhoi da kari advice pipining adum danga thambi ahamadi sima taseng namninga gadi akhoi MFDC MSFDS na leise stage the adum akhoi last Saturday kuningi TC Foundation ne namle television and cine foundation ne si se every last Saturday akhoi cinema screen or filmmaker community masam sem ko leta re so aina mayam organization namle re film gi Film Society of Manipur kaina ka adum maina laaga direct hands on akoi community de leiraga sema yengminaraga adu dadi akoi gi simana akoi gi filmmaker colleagues adum renowned filmmakers or like upcoming filmmaker me amzu tina ba matam ne or Manipur film festival hoji phajana tawre adu just laaga film yengaga yeng bom change adagi wari sana bom change haidi dream do nakshan lagi haragadi already who are already in the profession I tare ko sin manna maga leiraba moi myam si da tanaraga ko sim ai ge su una thengnaraga di dum approach ta ga wari sanaraga adum community as a community mating pangna ba ya ba keno ngata ne aduga Manipur da di story su yam lei filmmaking su yam ta haningi ko aduga storytelling se Manipuri am lai sumang lila adagi theater filmmaking ko adu filmmaking se sumang lila sina sound haidi vocal se amna tone sanar kan da wari sam li ko radio lila sum khena ne radio gi sum tongan ba magi flavor le haitare ko asi mix to bodi ya de ko anu ganda film gi tongan ba language sama le film gi sti mayam de gi top ne hai ke gi no da ma luis ne ye ko haidi background the picture label mayam so adu gi aesthetics elements mayam do ai gi film da nature da yam patan scene na ne sound su ko kaino mo adum reconnect to hole adu ka ai have tiko ai idea medium do ozana convey to ni ba message to have that adu confuse lo da ne ai filmmaking as ai wari lige hai ba ma tholai ne ko adu wari libe se makan yam lei hai tare if you want to become a successful filmmaker compete to da bane you have to compete ko adi filmmaking again is a very technical medium ko camera knowledge khar lege da bane ko technologies do lei na ko nang yam wan namjaro ga sina hai gi high end adu Hollywood ki wari na te ko sum samna kan da yam basic aina pai ba camera do sina ba hi ba tare
phone afaba mak to oraga su adu baina sinaba haiba story line like full potential full potential adu camera DSLR or any camcorder ko amai toraga technically su khangadamne the storytelling sisu cinema afaba yenga ko adu ko isi festival the filmmaker direct hands on contact toraga I think that's a starting right point I think aduga akoi Manipur gi government su akoi gi institute ama leise asi se phajana full chalai ba horaga di ko adu maram marakta akoi MSFTI na su akoi huzik filmmaking workshop tori ko adu ka sum auction mi ba ko aduna hospital da harga dispensary amdi lay hai tare ko but not a very proper dedicated di oi di ba ko so you can go there and then I underestimate what we definitely hadi platform di lady adu changbirak pa mayam hadi pamjaba mayam sina changbira aga hingkhalaga di muka hene yamna thrive to bangam gada badu gumba hadi platform kaya amadi lady hadi azana thamini base akoi real gem di ko ai samak su ko akoi senior filmmaker mayam those who are already make their feet hai tare ko adum mogeta moi sudum akoi adum helpful oi hai tare adugini akoi resource lay Manipur da a very good resource so you can I team zuko I camera isa na dawe ko I editing team Johnny is a very good editor aduga akoi sound design tori ba akoi mocha hoi sudum moi sudum very upcoming and promising ba gano ne amaina adum resource lay ko this is a reach out to na hai tare first the don't get disheartened ki aina haijariba kind film institute kumbas lera gadi hayengwai festivals e Berlin ali am lay grena ko Oscar ga dum changna na India de ko adumok yoge haragadi and film culture ma Manipur da yam vibrant ba ma lakhe haragadi without an institute hospital without doctors are not in hospital ko and doctors ka medical tamai MBBS tamalai ne ko Mina, we definitely, and this is a very technical course name of filmmaking. So we need teachers. You can reach out to any one of us. Aduga, certificate course mein am story hopefully in the near future, I see them run okay. Then I mean like in just a matter of a few years only have it okay okay no ngai je ja have the oja na ngasi have the me amna khangoi da ba kaya ma oja gi site te gi oja na khangbi rak pa me am share to bigi am adigi su mathak ta oja gi achin bia ka kaya kai thok pi dana ngasi gi cinema spot ta yobi dana ma pung fa han bi bigi am ko sana thank you very much oja thank you ngasi ko ne this cinema spot matang ngasi de lotion bigi ta ja du lok jage koi every Wednesday masi gi program se dum puduna lak jage me amna pambi ba any filmmaker le biraga so dum comment box dum thambiramu ngasi gi ne de chongtham amritana kaina na bia thangni jeri pine pese